Watla gajingi senam apringkari Israel bat kilian no kahmas kala poi menta syakasngi kabalai pau. Henry ompat yu idak bandon kijing ya keren sange ya siat no ande kidang pensni udur susu kat badang mi kisngi. Kijing yap kibreu kibakan top nduk ki kelung ki kena kidang yai kiu baik man la kasngi hagaza. Ha kijing syak terbom jongkari Israel syaki jaka per keleng hagaza. Kisipai ka Israel Defense Force IDF kibadang yakun baik ban ketong ikilino Hamas kibadan haki jakari baper hakeleng kijaka hagaza lada dei haki yingsa sipor rengkat berkiri pajba kiktem jongki lane haki kliu kibakila shna kerpang hagaza baniada na kijing tuat bakijing sya akhir tama kisipai ka Israel. Henry kisipai Israel kibaklab aili yaki kilayo penluat ya pun tli kijakari jongki kentop nadu kitliu kibakilari rengkat kitiariale kijongki kibalasya kurup badanru kibalasya pendu penjat ha kisipai jongkari Israel. Katbau Prime Minister jongkari Israel Benjamin Netanyahu bamjumlah pendem wat kendiadru Henry ubadang aibor batang penklaim susu ya kisipai kari Israel banyo penlewet penjak sendon yikilano Hamas na Gaza. Dang hanin kasengiru kasantrik unaiwing araja alplai sa sisin ulaban biang daga bakantaj ya gajing sange ya siat berkilano Hamas jongkari Palestine ha Gaza tat andaladat penplai lot ya baro ki aspa sepongut kibelasya labor hakini ki erang ka Hamas. Ki paiba kibata ki hajar ngot keremi inin kasingi anong ba Washington bandawa no Presiden ka United States of America bantu kelar berpak sange isiat no ring kisipai ka Israel berkilian no ka Hamas kibla syem ya bongot kijing imbreu ha Gaza kat kum kijing itu no kisipai ka IDF laom kumba arajar san spangut kilian no Hamas kibla syak penlim ha kisipai jongkari Israel ha kijing yakun ha kibanta baper ha Gaza ladai nak kendau lane nasun palat kendai ja praspa angot kinong Palestine kilayap hagi jing syahir tma ka Israel bat kembaga kasaus pa angot kinong Israel kilayap hagi kiti jong kilano Hamas kata kabanadu ka neutrik unailur arja apply hadu menta.